trenutke koji po nama zaslužuju poštovanje. Prvi par, Ivan Pavkov, Goran Karadžić. Da vidimo, Čajniče ili Tečej, Novi Sad, a danas Mokrin. Na kome je carstvo? Peka preuzima ulogu sudije u ringu, glavni sudija nadgleda sve, Pavkov ide dalje. Zahvaljujem se Goranu Karadžiću. Miloš Kovačić, Milan Mihajlović. Da vidimo. Milan je do sad bio jednom prvak i 2 puta drugi. Čitavi 20 bodova ima, što je izuzetan skor. Miloš Kovačić, rukometaš bivši. Da vidimo ko je bolji. Mihajlović je pobedio. Ivan Dilber, a na koga će jadan Ivan, pa na Savu Terzića. Ej, Tečo, kako smo izabrali brojeve, ni po babu, ni po strižajima. Ali je, na mlađima svet ostaje. Znači, Ivan Dilber ide dalje. Ivice, spremi se televizija i posle idemo na žednu. Milenko Joksimović, Igor Radišić, Melenci, Sremska Kamenica. Pa Igore! Bravo Igore! Radišić ide dalje. Božidar Fišakov, Predrag Beloš. Mile, sad mi zajedno. Evo ide, 9-10. Fišakov je pobedio. Dušan Radić, Tomislav Dragičević, Čajniče. Da vidimo u Švedskoj kakva su jaja. Ajmo Dule. Klonira. Da vidimo taktika koja je primenjena. Da li je švedski čelik ili je naše jaje. Radić ide dalje. Bravo Živo. Nije kriv. Radivoj Lazić, Dragan Radić. Da vidimo šta opet kaže ova Švedska. Broj 14. Dragan Radić. Dogovorite se. Ovo je sad nadmudrivanje, tako da nije problem. To je sve u skladu sa psihološkom pripremom. Pogledaj Radić kad on čučne, pa kad zasvira, udri pravo,
Opasno! Evo ga, evo ga. Dobro, Dragan Radić. I posljednji iz ove skupine, okršaj Živica Blažić, Dušan Prodanov. Ovo je okršaj bivših šampiona, članovi akademije. Da vidimo. Baba ne sme da gleda. I Prodanov prolazi dalje. Sada imamo sljedeću situaciju. Pavko Mihajlović, Dilber Radišić, Fišakov Radić, a drugi Radić na Prodanova. Dok se oni spreme, prvi par to je Pavko Mihajlović. Još jedno ću pročitati mjesta odakle su došli takmičari. To su Mokrin, Iđoš, Novi Sad, Novo Miloševo, Kovin, Kikinda, Čajniče, Ugljevik, Bijeljina, Göteborg, Sremska Kamenica, Hamštad, Beograd, Valjevo, Ostojićevo, Melenci, Ljubljana, Banatsko Aranđelovo, Grocka, Đala, Požarevac i Subotica. Pavko je pobedio Mihajlovića. Među četvoricom Dilber Radišić. Da vidimo na kome je carstvo. Ivica je do sad bio jednom drugi i 2 puta treći. Čitavih 11 bodova ima. Nikad nije bio prvak. Momak za ženitbu. Da vidimo stil Mokrinski. Pogledajte. I Ivica ide dalje. Fišakov Radić, ali Dušan Radić. Fišakov Dušan Radić. Video BIM prati ovo takmičenje. Verovatno bolje vidite nego ranijih godina, ali to je stvar tehnike i svaka čast organizatoru. Video Radić. Dušan Radić. Da vidimo šta radi Dragan Radić. Prodanov. Dragan Radić. Dušan Prodanov. Dragan Radić. Da ne bude Dušana ili brat na brata. Sve je moguće. Ja je okruglasto. Prodanov je pobedio. Imamo polufinalne parove. Ovo jak? Među četvoricom najboljih ove godine su Pavkov i Dilber. Da vidimo ko će biti treći, ko će biti četvrti, a možda nekim slučajem i među njima treba tražiti prvaka. Mogući prvaci su Pavkov, Dilber, Radić i Prodanov. Ivan Dilber. Već ima 5 bodova. Radić, Prodanov. Dragan Radić. Prodanov.
Pobeđuje Prodanov. I sada se približavamo velikom finalu. Da vidimo na kome je carstvo. Bivši prvak sveta i to dvostruki. Dušan Prodanov i nove snage koje se nameću već godinama. Jednom je bio drugi, 2 puta treći i sada je kandidat za prvaka sveta. Ivan Dilber ili Dušan Prodanov. Pobednik, mogući pobednik ove godine, mogući pobednik je Ivan Dilber, ali sada sledi ekspertiza. Zamolio bih finaliste da ostanu ovde kako bi mogli sa novinarima da obave prigodne razgovore, da prime nagrade. Živica preduzima sečenje. Jaje ispravno po oceni glavnog sudije. Sa tim se slažu i ostali i sada sledi. Mora da se pojede to jaje. Ajde vidim ko će od sudija garantovati da je to u redu i pojesti to jaje, a da tom prilikom ostanu živi. Peka uzima na sebe tu tešku odgovornost, još mrda. Ja spremam nagradu, moj deo. Po želji Jovice Blažića Perišića, ja ću pobedniku uručiti 100 evra. To je njegova odluka. 200 evra za crkvu, 50 evra za malog pobednika Ivice. Uručuje se nagrada. Pobednici i ostali, gde novinari nađu za shodno da ih zamolim da ostanu ovde gore kako bi novinari obavili svoj deo posla. Završili smo 28. prvenstvo sveta. Hvala vam puno, ako Bog da, sledeće godine ćemo se videti. Sada slede nagrade i sad ko odnese kući, koliko odnese njegove.